tu barana kiama mwanya kuma ntere chegembe tukia narua nibariungirite gavana Kawira Mwangaza ubisi nene chia kaunti ya Meru na kumwira bakamugwata mbaru kire utongeria bwa wa kiama babu baraba umitendene ya ishigo byonthe byo bithatu biegembe ni biegembe Central, egembe North na kinya egembe South bakinyete kwa gavana Kawira bakimure kinyago kinya ntere yu bakiuga ni bakumugwata ugeni ndabajukite kanya kau kinya kumeneria atongeria baraba kuoneka kura kugwata mbaru gavana Kawira Mwangaza no utongeria bwa bakiuga bo patithirwa bakibathikira Muzuru Muriuki na ripoti ija. Mthrio narua bamwe begembe bothranite no kinyobisi na gavana Mwiro Kawira Mwangaza bweyere kwa mami wenu siringaringira ikarweroi bambere bakimuromborekeri nikiraba kuiba mwagire Anthony kagita kana mutongiro mugongo ari ndiongewe Madam Governor antubabo ndebeyete yao beyeto kwira tiba bakwirembu boy number 1 number 2 governor antubabo ndeiba kwendete na tote na thina owe ibamo bawe bare investor tu mukai baye kuambu yani antu barara kubanga batatu ariarire no nto muntu akinyene tiania ndona ekwatha ekora gavana wakinya mikindori mbetiria lami yaweta mankati thine aya akinyembe nkona agera weto wembe aka uenimbu akinya imenti nkona kathiru murugi ekwatha akwa twitirie tumendeleo ende batu tokuwa sore na tiba tu akorumira na tumiro kuruma bu gavana Kawira Mwangaza ethwa kuwa witina mbere bureta na mbere egembe ona kinya kithura wewe ngwa atakinya akiwa kimya twetete akambia ndiongewe egembe oni ntuko yunte egembe takandwire embe ikwamba kuwa mwana gakirerie lakini bya kora no biweta ke mwana nti okundiana ba imenti na tiani ojoronda ka okundiana ba embe barabara ite kwenye imenti na tiani ra kwenye embe idhima bitu kudhuro imenti na tiani abire okudhuro embe maendeleo ya Kawira yareta kuonze na oni maendeleo yareta kuonze inintre ya embe ndeni binafsi no ntuinya babwe ibokuelewa kwambiria kiumia kitu yite modani nya kurura njira oninkeya kabaki na onte ya siasa nkeya na maendeleo nte ya kuthokia mundu nkeya na maendeleo na kuringana gikuka David Muthiani kana sniper gavana Kawira Mwangaza akwana njama thithitwe nikenda ikwenchera ke manzira yethreto ya leo okuyo wa yakana yaya nkuro na yange ya kuthinja ng'ombe na mbi yaya ye theka na ya bangi yakabangwa kwa yana yakathira yaya rareo kankwenda kuwa no ntominde ile ya oni ndi gavana na Murungu ari muira na nkoro ekwante cia area oni ntausika muntu no arege kuhusika inya wengwa na njara akahusika na mathwanio kana akethwa na icie kankwenda kuwa mbere ya Murungu ro tura muotha hiyo mpameruke kinya kumenya ntamenya lakini antu babanga kenda Kawira mborera nchera ndoria mbethi atia Kawira mbeya tuete kurobanjori kana ba otoringe obwarwe kana toringe ng'ondu kana tubuithi atia kenda bwetikia ngoro yakwa lakini mbere ya Murungu oni ntathwania ntaichie na ntausika igwa ngoro yakwa kali undene mwatha akiwa kaunjene gaka ndire MP ba Meru babanganire mutongerio mugongo Dr. William Samoei Ruto ethwe kinyandene Meru nikenda kuonekana Kawira atikondekana Meru na bumenye nkomano moe mibango ya kubangwa kende inya munene wetu ya kuriunga yabangirwe irabanganwa rakaraka lekwe na gasagasa kenda bona sababu ya kwethia mama no moe mato yakabanganwa kenda munene akia ethra ground ni thuki lakini Murungu no kiao kote muntu otore mantraka ya bangi kinya baba banga manto yonze Murungu na ichie kinya kadha munene wetu munene pia ataichie baba bangai baiche na te bako bwithie to ya ni president
ndeya ndegenekie nkomwera mantu amira nkomwera mantu athoko nkomwera mantu yangi ore nkwenda korwa mambura mantu amira na ibuisi athiru boigerwe bwabero wakarire amuna jajo nandi Kawira Mwangaza ethwa Kenya ntumiria kimunini wawe na atongiria bangi kinya munini okwa tena thina nwe ngari tiomba wetithwa ndereba baire at the same time it's the windereba omwe nandikera ndereba nawe steering ile no kiuti katika unkumo tetereka roama antu ibareke kwenjanira marinya mwathani athona kweregete MCA itote kwenda kwenjironge marinya ketha murungu na kwerege CS itangu yaku ukenjira bange marinya murungu na kwerege speaker itote kwenjironge marinya murungu na kwere kwa deputy governor itane heshima utikwenjira muntu marinya evita ya kinyanto baiturie kihanine barombe kura bonze bendia sera bonze babu ibwene ngoi bobo kandika muntu obo kwenda na iji nandi yethura ni ntumiria we KMC ba county ya Meru arie inya na MCA betu bere itu watanire itu ukirie Meru tutethie Meru ogaye kabitina na ndoa nyumba botere bya korea ogaye kabitina na ndoa nyumba ete ambasare ogaye kabitina na ndoa thina etetethie mera lakini ngwataniro no yukirie Meru aria ina na betu MCA berei ibaye turitanirie ngwe tukirie Meru kwatongeria babekuo ibatie temperature nyingi cia kwenda ku siasa chio antu bakauri itente kureha no ti muntu kuri opingwa lakini tutaitira Meru no ngwe no miaka 3 luto onkuma siasene o muntu aiturie deputy governor ndete na iturie na bwakie no ngi no ndete na iturie na bwakie tucemanie ndebene atongeria mwanya amwe MCA baraboka ikithurana na giki bakiuga uju ya mbere twageria tuga Kawira atoke kwa ofisi twageria ya jairi watuka gugitata gukurema na ndio menya gucindana na bishop na tutina bishop tutina maguta ikwaremere na barabo thugania mantu je impeachment ya mbura ru irugono rwagitire atia rwakurukire MCS benu kethire ibaregere kujira maendeleo thithagia ni ubwathithia na arua mukaroka gateitire rukiri mukeja ke gavana wenu aboneke rinto bienu mugeta nabio na gavana twenyumeku yana kweana no eta muntu utisho nyoreko antu benge ibaramwere na baokaria na wenda kweyembe nyotuko kana muthenya bainyumeku Muthuri Muriuki Waru Juma Mutindo Jwa Kangangi.